الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Syukur si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka dianten pulang-pulang masing-masing hinargaan itu pertajaan sing agama Islam ini agama dinaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi dia malu mabelai ta'id dawet kaya ini al-hadithul awal. Kaya kamu ngaten tasabot atau mo sila tawag kalit so si kami al-dahululay. Kuito inadokter al-hadith al-thani yapa ini hadith ikadwa al-arba'un an-nawawi. Ini hadith ini men asasul Islam, asas atau apa ini asasul din Islam. Ini pa ini poonan foundation sin agama Islam. Magriwayat ini si Muslim. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدق. Hadis ini entah. Semoga awak dahulu edok ini rukun sin Islam. Kita sabut di dalam hadis lain rukun sin Islam, duk rukun sin iman, duk al-ihsan, duk alamat sin il-yaum qiyamah. Menjadi mulakhas saja maknanya ta histori atau akan ta riwayat taswisui si Umar radhiyallahu taala anhu maka misaya, sarta misaya. Bainama nahnu julusun, si antara kami pa ini magtingko-tingko. Si antara kami pa ini magtingko-tingko inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena magtingko-tingko si lai si tempat atau si lugar lai si inda si antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumi, yene pa ini ngaji ini zata yaumi dan buaiteo. Si waktu lah magtingko-tingko ini yang lumayan pengen bisa si Omar ini kan, ini kan magpawahan itu bisa. Zata yaumi izdala'a alaina rajulun, biglaan aja pa ini tek kasih kami ini pa ini lela rajul. Minaanahan na sinin rajulunin mubham. Gaya tahati wang sini rajulun lela aja pa ini lela. Gak kira tahu bang lela amban, bang amban Arab kia atau bang amban ke. Syadidu bayadis thiyab. Ini pa inne makalandu te pa inne pote sin meknin. Kan tilak sin meknin pote. Syadidu sawadi sya'ri makalandu bisa pa inne itemye bulukok nin. Nanti ini tawas sawe ko si Sarh Syekh Utsaimin. Syadidu sawadi sya'ri ini pa ini bang koy kite, ini may makanak-makanak te subul-subul.Igi makanak lo. Ano te pok de pote te di item asaga niya ganya sakit-sakit de pote bang nabang koy may sabuto sa pagyawahiin magtaano niya ni pwede alamat bahig ni. Layu alaihi athar safar. Ganya pangilalihan iye tek kamban katalahan. Gaya ini adalah matik kali si antara Rasulullah dan punya sahabat nih magtingko-tingko atau mag-meeting-meeting makalandu pote sen mekne duk makalandu iya nih item bulukok nih layu alaihi asarus safar
Gak niat pangilalehan di iye tek kamban katalah bakas mag-travel. Pegi oras dihelule bangkio mag-travel niat patanda si kau pegi duduk dia tak unta keo atau dia tak kurang keo. Pagpatilog baliwin kapag pagan keo may pagupuk atau may diserto yan naku itu kai. Sa itu keo si travel kay pegi dalam service itu keo na reklamo kai. Di keo takilale mang may mga asal pinaintek tak keo sila bual hatiu gak keo makasakitan na iyan. Pinain na mag-travel keo na ininin gani atong yalehan de iye. La yumru alaihi asar safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Gak pa inni niya nga tauhan ni amban kami atau amban kami pa inni yan ni amban ni ama dinali pegi waktu lay si Madinah sa ininin tempat tu si Madinah gak pa inni niya nilalene amban kami yan nilamatik kali hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sa inge inilale ningko patapit si Rasulullah. Fa'astada rukbatayhi ila rukbatayhi. Bag magharap iti pasaiin istilelali paharap si Rasulullah. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sarta binettarwe ne ye patangan ne hinen ala fakhidayhi. Si pagmingko sayin upamanin ko ikaw Rasulullah na us ako ay nalalabatek kalay ningko binettarwe ne tangan ne diyata paanay hinen. Si sadili riwayat atau akan saddi amban pagmaana si hadis ini tangan ne binetad si Rasulullah sumagawa na si ini amban pain ne pangihtiram ni Rasulullah binetad le tangan ne tuo siya makadari pain ne pagmaana ni binetad tuo si tangan ne si para Rasulullah makadari pigi tuwe pain ne mufassir pain ne matao si ilmu hadisin. Arakala pa ini tu warakala si anu pegega tampar. Saya ada binisa si Umar wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Wa qala sina misahi din nilalamat kali. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Oke pa ini Muhammad. Suwi-suwihan ko pa ini para kerjaan Islam bang ini. Nanti ini nilalamat kali. Wei enggak magpain ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Muhammad, inusalin ya Muhammad, hasupaya takkan nalwe me yene sahabat magtingko-tingko si Madinah si antara Rasulullah ini amban ni Arab do, amban ni bangsa Arab. Peke si masa dahulu hawa pagtakapur de si Rasulullah gisi pa ya Rasulullah gai, ya Muhammad atau ya Abul Qasim supaya takkan nalwe ni lelamatik kali amban ni bangsa Arab do. Akhbirni ba inni 'anil Islam, suwi-suwihan ko pa inni. Ini para kajian Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal Rasulullah al-Islamu ya pa inni islamin an tashhada an la ilaha illallah. Ini pa inni sinaksian pa inni wenu an la ilaha illallah. Ini pa inni gak niya Tuhan patut atau gak niya patut sinumba malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha gak pa niya Tuhan sa benar. Pagka ininen ano ipininen ismu jins. La ilaha gak pa niya. Ubos kabaran sa ininen hakun mahdhuf. Gak pa niya Tuhan patut sinumba sa benar illallah malaikat Allah ta'ala ininen bada si yani mahdhuf khabar si mahdhuf li illallah. Gapain niya Tuhan patut sinumba malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Wa anna Muhammad Rasulullah dubbenna risamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul pinabuo oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ninen in kalimat ininen syahadatain gini makadali pinagdekat. Gini makadali pinagdekat. Bang magtaat dan uwa manusiain si Allah subhanahu wa ta'ala bugi magtaat si Rasulin gimanjari tasabut ko Salman al-Faris terlalu pa inne parkala patut suway hininang may dambuak muslim ika-isa gi makajari dambuak manusiain sinaben na ni Allah ta'ala bugi sinaben na ni Rasulin
Gero isang manjari daw buah manusia iyan pa inne magsambahayan bang niya alta ni geno ni jakat. Gay manjari. Ikatelo gay kyo manjari magsyukur si Allah untuk kita pagsyukur si tuwe matatuin. Nah ini gay manjari. Gay manjari pinagdekkat ni kalima inginin. Syahadatain inginin. Pagke pangdalaban wedang buah yan kalima syahadatain inginin umasik ni si Islam. Umasik ni si Islam. Si waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pinabawi Rasulullah ng Yemen. Pain Rasulullah, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Ahla kitab. Okay, pain ni Mu'adz, pagke song pinabawi Rasulullah ng pilih Yemen. Yan pain ni katekkahan no yan bagyotek kasi Yemen. Yan pain ni Mi'a apa ini ahla kitab. Sini ahla kitab al-Yahud wan Nasara. Indahum kitabun minal kutubi allati anzalaha Allah ala rusulihi. Ni alu kitab sisiye. Ia tafsir sin ahlul kitab. Bakas pinabawa Allah Subhanahu wa taala sin Rasulullah. Ia madumelu amban Rasulullah. Iya. Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Fa'idha ji'tuhum fad'uhum fa'idha ji'tahum fad'uhum ila an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang dehelu binisawai Rasulullah ini. Si waktu si Mu'adz bin Jabal tidak aku ini pilih Yemen magdakwah. Qadiyan wa mu'alliman. Si lahat Yemen. Ini nen. Bang yung paling benteng kalay si siye, tagna pa ini pangampen no siye, ini kalima ini nen. Kalima pa inne syahadatain. Nagi makadari pinagbekkat. Pa inne lang si ininen, huwag kan gay makadari pinagbekkat, bang sinaben na mo Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas kayo ang ibadat ko tuliye. Ikaruwe, bang sinaben na mo nabihin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang sinaben na mo nabihin, yahinilan mo yan, tumuhod si sunnat Rasulullah mutaba'ah. Najinin al-ikhlas wal mutaba'ah. Hinam nuyan ikhlas ke tuju Allah Subhanahu wa taala mutaba'ah ke si atau tanpa ini tumuhud ke si aturan makas binenta oleh Rasulullah ini syarat tafsir si Quran. Betul. Nagi makajari pinagdekat. Nagi makajari pinagdekat. Nah syahadahin niya magpain insadain bangkeu painne bangkeu ngalapal si kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sibaita inan mutel bakal. Sini painne binisa sinabenna we pangatean no duk ilapal we behenu duk kininan we anggautaan in pangandaakan kalimat la ilaha illallah ini. Nah niya sa question sa inggris at pain memang may aumeo la yastati ayanti kahadil kalima gay takayani ngalap aling kalimat la ilaha illallah ini na ien bang sinaben na we pangatean na ien ikhlas ye saliku bang sinaben na we pangatean ne hekak sa tahan salah sayang na inen sumagawa wajah menimulak kasadya ien ikaluwe rukun sin Islam wa tuqimus shalah. Bang ni kyo paasig na si ininen muslim ni kyo. Bang tahinan bang ni kyo paino asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah magniksaksi ni kugat niya atog sinumba malaikat Allah duk Rasulullahin rasul sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Magniksaksi ni kugat. Na siway ne watuqimus shalah ikaruwe siway kyo matengge marihala sin sambahayan. Ininen syahadat ininen tagna pinawo tagna pa inne pangampen sinne balik Islam bang sine misana ininen ge makadari pinapatay bang si Sarah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ininen pagi umasik ya si agama Islam umasik ya. Munafikin arakala isampain ne pagnya niya sa misa pwede
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sumagawa ga ibenna. Kung may munafik, na bahala din ko Allah subhanahu wa ta'ala. Importante kita, puas kita ambang, anutin. Nabang kyung, sabi sinabi na rin, kalima ininin, watukimus salah. Siway parihala mo sa bahayan. Watukimus salah. Siway parihala mo sa bahayan. Pagka sa bahayanin, dambuwa ang importante rukun sin agama Islam. Dambuwa ang kaimportantihan rukun sin agama Islam. Wey, paano Rasulullah? Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Tagna-tagna pa initung wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kakahilang ipun pagdaawat siya lo kiyama sambayang. Na ini ang teminista si kawin mangganiya sambayang rasul ibadah. Itu enkokan simkemon ibadat sambayang. Bangkarian sambayang ini yang tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala tinayma kemon inang salat karong puaseno nagjinon tinayma. Nanaan si ininen wa tu'addiha bi ahsani hayatin. Sumayted hinangno sambahanan patenggeno formal. Si aturan duk sumay ikhlas, sumay papap no panambayanin. Napagkewang di papap no jak lumayan kay mga munafik. Duk japat ni ini munafikin. Paggi munafikin bang nang bahayan dumain si ikhlas pagpakita-kita rin tao bang niya kalimanan din ang bahayan si tao dumain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang panambahayan mo pa dyan simpol-simpol bang dyan kayo makasambahayan atau bang niya najapat ni munafikin. Ang kahit dumain maananin naan si ininen matigig kayo sambahayan dumain maananin matigig kayo sambahayan. Bang painihap sambahayan dun, bang hap sambahayan nung iyan, tinayma ko Allah subhanahu wa ta'ala, yan kakainan nung kemo. Dumain magmaana na sinin, watukimus salah pa ini matigig kayo sambahayan kumain. Bang huhap sambahayan, bang hap. Pagyan yung ng bahayang gihap sambahayan yun, gay. Gani Allahu Akbar, usay. Ganiya pa, ganiya mula sambahayan yun. Pagyan din na po alala, riwayat dari Abu Hurairah. فإن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Ini lalali si Masjid Nabawi pagkasip ko Rasulullah hindi sa pasik ko ilala pasumay si Rasulullah usap ta ilalali ng bahaya pag ng bayan sa niya nalam si Rasulullah pag ng bayan si Rasulullah nalam si Rasulullah pinampay mo ini bang sa ingi pa ng bahayang nin na pag ini ni Rasulullah irji fasalli fa innaka lam tusalli mo ate balik mo pa ini sa bahayang mo nang bahayang yung balik ko hindi pa ini ka kasamayan ini yang kami ilan Rasulullah saya ko yung pa ini ka kasamayan pege ganiya tumaki na sambayang ni ko aja ko binono ang sa sai ko binono siway papapte sambayang te ikatelo waktu dia zakat siway kyo ni zakat no bang taymaan na ininin dukinan na ininin bang ni altan siway zakatan mo. Mga nilaltaan mo, dahil ininin, si waktu Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pinabaway Rasulullah pihak Yemen, telu ininin durin din ako Rasulullah pangampen atau akan pangandakwa si ayat ini. Telu ininin do. Syahadatain do ikamu salah do itamu zakat. Telu ininin do. Weh, pagkainin mo hatinin ng manusia. Buhat ini ng manusia. Bang tinayma ng manusia telu ini puasa haji iyan asahin ng manusia. Pagge lampung ni puasa haji lay lampung ni. Sa ini na sa kawatan manusia si zakat ini. Nabuharan no nabuasa mauti umatang ini si kite hekta magkakan alta haram.
Nga sinin pagzakatin niya isap ni si beme fake po si katon mo si ngano nila sinin nalasay na siya matao si syariah. Si Bay umabot 85 bang si Bulawan 85 gram. Alta nus compare si Sil. Kulang maglami bang 595 kay bang si dasme bang si Bulawan 85. Bang sa pamahal na Bulawanin ng ulime, na gram, o is tagasin kyo 150,000 pesos, ng ulime. Naus times 85. Times 85. Na magubaw, 20, 150,000 na wajib kayo magjakat. Ito, times ko, times 85, 1,500. Bang piye. 25 K2 25 7 K2 up 0 127,500. Piye ko? 127,500. Walang umabot. Bang umabot sin nun 127,500 iyan patut na kayo magzakat. Siya magzakatin sa pamatakas sin kayo ini ng sin nun kuito na siya pauton na tahon magiging zakat bang tahon sa tahon niya aturan ni. Niya aturan ni sa pagzakat. Nakuha sa mga pagzakat le, rukun sin Islam wa tasumu Ramadan. Sibay kita muasa si bulan Ramadan. Si bulan Ramadan. Muasa si bulan Ramadan. Demikian na sinin duk aturan ni bang sa ingi pumuasahin. Niya duk may sara ni isa pagtek ka bulan Ramadan sibay pinuasihan ng buwa Muslim. Ikatelo ay ikalime wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila duk magniyat kayo atawakan maghaji kayo sa Baitullahil Haram bang kananin takolek mo atau magagiis kayo yan papilin mo si papilin mo Baitullahil Haram. Qal misa yan na buwa lalay matekkalay sadaqta pa ini benar kayo pa ini si Rasulullah benar kayo fa'ajibna lahu. Duk kali pa ini sahabatin yas'aluhu wa yusaddiqu tinilaw pa ini nilaw pa ini tinilaw ini us magtuy pa ini sinaben na wa ini taw pa ini kinaaral wa ini nan si ini hikpan nan si ini bi anna sa'ila arifa ma yas'aluhu pues de pa ini pinakita wa ini yene manilaw wa kinatauhan wa ini tinilaw ni ilalaw tekkali si Jibril alaihi salam tekkapi si Rasulullah. Aman may supat hadis lay pagpuas ininen tinilaway na rukun imanin ubos po duk ihsan duk alamat sin ilaw kiyama bang sa pamaano dokter sa si manawalik tigit ya pandak ko rasken duk ta ano na ininen na bang sa pamanya lay panilaw salamat bang ataw bang niya lay di wadi hindi ko siya matekali si Jibril. Si Jibril. Kaya lupa ada manusia. Pasalupat si Rajulun. Si Jibril. Tidak buat lelah. Pasalupa aja si tidak buat lelah. Makita ano si supat hadis deh. Paling Rasulullah pasti Omar si kalas. Iya Omar hal atad di manisain. Oke pa ini Omar, katohan mo pa ini magsini Manila ulay. Pa ini si Omar Allah wa Rasulullah. Teman bisa dari sinolak besar. Teman palit gitu. Oke, ini apa pikir dia buat? Saya. Oh. Ini dia buat. Supat sin hadis lay. Fa inna fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq qala fa akhbirni 'anil iman. Nah, sinupa na doon si Jibril na bisani, suy-suyhanong ko pa inne, iyan pa inne parihalan sin iman pagkagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa si Jibril. Na pa Rasulullah qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya pa inne imanin iyan sebaiknya pa ini magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala antum mina billah sebaiknya magkahagat
tuju Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi duk me ini kemalaikatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi duk kitab-kitaban pinaturun Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi duk me karasulan pinabuo Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir duk elleu dambuli wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi duk magkaagad kyo pa inne yene kadar sali do pa inne ha ginanta gantaan kadar gantaan pa inne sali duha duklaan ini pinatik kau Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaq bisa la anulay sadaq. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Suwi-suwihan ko pa inne yene pasalan pa inne ihsan. Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa in Rasulullahin yene pa inne sumbah an ta'budu Allah. Ya pa inne panumbano tuju Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Kue do pa inne takiteno saiki. Kue do takiteno ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu bangsa upama pa inne gi kayanu binet tatlo sila luhanno atau binaman na siway pa inne yakinun in iya takitene keo. Qala fa akhbirni 'an as-sa'a. Nang isa yene lalay, yene matekale, suy-suyhan ko pa inne yene mau'id. Ine detong mau'id. Elewang ine patek elew kiamatin. Schedule. Mau'id. Au schedule pa inne elew kiamatin. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Itu sambung Rasulullah. Kau pa inne ruk aku gak niya nga tauhanne amban kite pa inne bang ini iskidol yen elew kiamatin. Qala fa akhbirni an amaratiha na pa in nilalay akano sa ku pa inne atau suy-suyhan ko pa inne amban ne tanda pa inne bang pinatek ka pa inne elew kiamatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha wa antara al-hulfata al-'urata al-'ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabistu madiyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Antalidal amatu rabbataha ini ketunan sini toh al-jariyatul mamlukah bang pa inne nganak cewek itu tepat-tepat ku ya kan itu ipun dendehin rabata Jadi bang nganak yang ipunin mian aja waktu nganak dengan ipun ada ini majar ni awal walad patapit ni sungai majar ekor ubus pergi siyempre sa anak nila pergi manjari magdako siya hindi. Namun anak nila siyempre gisay baya inaanin masih-masih beibun magtuloy mangyayari magtuloy pa ini thor ni kyo atau alay pa ni kyo atau menjadi kyo free ni kyo sa imanan. Iya pa ini ipunto makaela amban ni ahka. Ya ipunto so pama ya pa inne ipun aljaria atau mamluka manane nansi minen bang makaela rendehin amban me aadayahan atau amban me aalang keo ire ipun dendele us makaela us nganak ye na ilien dambua amban tanda ini song ni pinatek ka ilio kiamatin us pag nganak ye anak ne nangini kalinan ipun us sarta anak ne pag iyan haji gini maya inak nin pa inne ipun sa kyo kai ien anak ni magkabuo mamalang kyo yehin tonge jadi anak ni magkabuo mamalang kyo yehin na iyan ang tanda eleo kiama ika ruwe aduk ang tanda wa antara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a isya'i yatatawaluna fil bunyan duk pa ini bang takitero na pa ini al-hufa ini pa ini agi magsinela se ini pa ini amban me ulangan mga isikite atau sahara bago bang tuko sisiye bang ne paida takiteno mi aainin yani asal-asal den miskin
gania sinelas de al-urata do kene inne me ga sa paine ne semek de pa si me alulangan be gana semek de al-ala tarup pe paine me yene miskinin ri'a syai do kene paine me magipat kambingin sapi atau kambing ya tatawaluna fi bunyan in siya ininen amban gana sinelas ni alulangan sarta do gana semek ne do kene me miskin do kene me mag-ipat kambing ya tatawaluna fi bunyan siya ininen menjadi sedayahan ya siruna ashabal amwal manane na bang naman dari dayahan ini magdeluhan ni siya atihan din magpatengge sin binaul kusur magpatengge sin bunyan tihan din maglangkewan ni siya nabang sa kita numiya ini nen nabu patek kan ini si kita tihan din dambuha ini pa ini amban may tanda nilo kiyala na sumbang talaka palabis tumalian pain kami ustad kami nasi ini puas ombat telung bahangi ubus taan ni si Omar na tinilo ay Rasulullah pain na ya Omar atadri man isail okay pain ni Omar katawhan mo kay pain ni magsini manilawlay pain si Omar Allahu wa Rasuluhu a'lam na pain si Omar Allah Ta'ala a'lam lu atanin Allah Ta'ala mengatakan ni Rasul ni faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu Jibril ini yali pa ini si Jibril atakum yu'allimukum dinakum tek pa ini si Kaam nalasa atau pa ini matampal mano pa ini sin ini agama nani akan naan si ini gikyo paluwa gikyo makadari mag-invento sa ti agama pagi itu asasuddin foundation po nan sin agama ini hadis ini magriwayatin si Muslim tapi yung koto thank you. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mula-mula magsyukur kasi Allah subhanahu wa ta'ala kawan teknis ang tituloy na timuk kue masa marumahin lulay kue itu continue tayo pengajian din si mga dehel dulu pergi si manamiyaan ka utak dito tayo ten al hadith tsani jadi pa ini hadis kadua aman arba'unan nawawi terus ku itu edo te ikateluhin subagawa hadis ini nen langkum dua hadis asal ini nen tayo dua ini syarahan men saya masih edo te insyaallah عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم تسويسوي فإن si Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dan kinalasahan si Allah Subhanahu wa taala karwangan. Nasi ini radhiyallahu anhuma bangsa upama kani an sahabat lay amma lil muslim radhiyallahu anhuma. Bang lumain na radhiyallahu anhu dendangan pergi kapas lumain si Islam. Natakale ini takale ni pa ini sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam takale ni Rasulullah nisa mismo gania dugai maksudnya gak dumain pagkakalihan din amban suwi-suwi saddi asal mismo iya humadir si pamisahan Rasulullah sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul takale pa ini ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisa walhasil humadir si waktu pemisah Rasulullah. Ini bisa Rasulullah bunyal Islamu ala 5.
talukis pa inne yene agama Islamin silime pagkala atau tasyara atau tahinang yene agama Islamin silime pagkala atau tafawon talukis be ikaisa syahadati an la ilaha illallah damu amban gini sang yene pa inne yene agama Islam lay panagnaan yene pa inne pagsaksi inu pagsarenal nu ganiya patut Tuhan sinumba malaikat Allah Subhanahu wa taala dukbenna lu isab in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraakan Allah Subhanahu wa taala meaning Rasul Allah Subhanahu wa taala ili tagna ginisan ini agama Islam tu bunyal Islam wala khamsin paragnaan syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini magtuto sa tayo pero explainan ni si hadis astani Imam Helulin. Ikaw ay ang ginisan sin agama Islam wa iqamis salat. Sibay ko pa inne Islam matinggi sambahayan. Sibay pa inne patinggi sambayangin. Nan sininen kwenta sabot we ko si Kaamar Helulin. Okay. Pagpatinggi sambayangin nan sininen dumain basta-basta. Dumain kyo ng bahayan at oy bagtik kaliwakuin ng bahayan kyo rumain. Pagkik bang nan sinin na matinggi at kyo sa bahayan muntik kawakuin at awang niyasawi nung makikikyo matinggi sa bahayan jackpot na naan sinin may munafitin. Pagkik may munafitin ng bahayan si dilem kaliso ng bahayan si pagpakita-kiteri nanaan sininin pagpatinggi sa bayangin si basal esla si kyo dilem ala ano lisun si kyo dilem lasik pagkik ka ulay magkaswa kyo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatelu wa itai zakat na pagtunay si zakat amban ginisan si ini agama Islami pagtunay pa ini atau akan pagtunay si zakat bangsa upama niya sino umabot na sinisab na haram yan si kao banggay tunay mo ini zakat ni dumain rin kemo sumagawa nget duwa sa keo kaya pa ini 2.5 bagi ini tebang si yakat 2.5% 2.5% sa ingit bang dangibo gue pukul pilak be iye jauh mana sing dangibo na upama haja sebagai dangibo lagi gak ikaw cinisa upama haja paite bang harus ngibo pie 2.5 na bang kakan mo ien na haram yan si kao haram sibe asal sibe mula-mula nen bang umabot sinun sinisa duga niya sinu umabot sinisa us gania magtago sa tiyang tao na siya tunay yung zakat niya. Pagi bang itakakan mo haram. Natati dalam kita mengatakan haram. Da eso at tawakan ng wapila kadya haram. Gay tinayma amal tinatawakan dua ate ang papeleo. Si saya ini gay tinayma makakan kyo ng wapila haram atau da eso haram masih-masih kyo continue ng bahaya. Masih-masih continue. Naiin ka important yung zakat. Iyan ka important yung zakatin. Asal mula-mula si Ed tinunay. Hangkan ni waktu si Mu'adh bin Jabal pinabuhay Rasulullah na Yemen. Iyan tagna dinat Rasulullah nampen si ahlul kitab lai si Yemen. Tagna pa ini fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bangyo pa ini katikahan mo siya. Ini pangampen mo siya, pangandakwa mo siya, ini pa ini kalimatut tauhid. Ini pa ini pagsaksi, pagsabihin na ganya patut sinumba malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikadua, dinakoy Rasulullah wa iqamis salat. Bangkyo pa ini sa bama pa ini bangkyo pa ini tinay mawede. Ini kalimat tauhid ini nen na akahanon si pinawajib pinapardo ya Allah Subhanahu wa ta'ala si siye yene lime sambahayan lime waktu dele urut dan sana. Nanan sini ni katelu
Ikatelu do pineda wa Rasulullah taman ikatelu ini dan wa itai zakat si waktu si Mu'adz bin Jabal pinabawa Rasulullah pihak Yemen. Nah telu ini dan disebut Rasulullah ini. Pegi telu ini dan amban kalimat tauhid. Demikian si sambahayang, demikian si zakat kabuhatan manusia ini. Kabuhatan. Wen kambay ko kabuhatan. Si kalimat tauhid mulai nanti kue dela. Sumarawa hurit mo pegang ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini di dua gangan daki dengan nyanya. Gangan daki mag tapi yang maginuman makalang. Gangan daki te Ike memperkala maka pangasiat ketujuh Allah Subhanahu wa taala gangan daki te. Nah walhasil mulai nanti kue dela sumarawa hurit mo pegang. Nangkan ien mula-mula dina kue Rasulullah yang pasi Mu'adz bin Jabal. Ikatelu, ikaluwe, ini pa ini sambahayang. Peki sambahayangin, di basta-basta. Si biasal tunay nu, si biasal palihalak nu si waktu ni, si biasal ikhlas, si biasal dilimi kalisu. Peki bang kiolisu, na gani asali nu, gani pagbedaan nu siya munafik. Ikatelu ini wa ita isata, si biasal nunay, zakat nu ini importante te si dalam ginisan sin agama Islam. Asal telu ini importante. Pegi kahunitan manusia. Na bang netahinan mo manusia telu ininen na kue ne piniparado no ne ginawa paranen bangsa upama magkagies ni maghaji ni Baitullah do bulan Ramadanin puasihan ne pegi mula ni due mapasulong ininen. Na ikaampat pa ini wahajil bait. Amban ginisan sin agama Islam si Baikyo maghaji si Baitullah al-Haram bangkanian magagies kyo. Amban al-ta'anu amban inibaran mo magagies kyo lain mag si traffic lay maglibutan lain si ano lay nayen. Pagi pangiru kyo magagies kasi no kuchikao. Si ininen. Wasawmi Ramadan do pamuasen mo si bulan Ramadan. De nan si ininen bulan ano ininen wasawmi Ramadan ininen asal ke mon ininen duk aturan ni. Gikyo muase si bulan Sabdi asal sabay duk si bulan Ramadan. Ininen lime parkala ininen ginisan sin agama Islam. Meke kompleto pag Islam nun pang tahinang we no ininen. Tahinang we no ininen si barang mo kemo. Nan sinin lius amban so wa'ajil bait ininen bangsa ko ma gikyo mo kagies. Nam sinadya si masjid kawa Jumaat gaygen sinukot si kao. Demikian si Ramadan ini nen iya luisab. Demikian si zakat ini nen bangsa pa sinnun pangalta ang giwabot sinisab da usab sinukot si kao. Sumagawa bang dua ini nen pa ini kalimat tauhid ug sambahyang ini nen na samba lagi ket bang sambahyang ini nen na sa inge sa inuan gele pas akal ng sibay tunay in sambahyang. Iyan ka important sin agama Islam. Ini bangnya lagi itan tuang gi. Hindi ko. Pati ni, mati si Bay. Hindi ko. Bang di pasti. Bangnya pasti. Nga bilang ni pensay pagi gumati si Bay, pagi telu subject kami. Pain dia pagi pandat dua di sini nen. Dinak ni pungedok duwe na pagpayang kurang buwa ay hindi taha na payin ko si Manabalik sa isa Allah patimprano kami si Manabalik sa Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari puas amban ien tukbalte in pagsarang syukurin yan pagsarang syukur saben na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isang kita pinagpunpuno Allah subhanahu wa ta'ala si Ellew kinabayaan we ne
duk in pagpunpunte ininen karna Allah subhanahu wa ta'ala pangapaste surga ne iene inanganangante tu dia tak ulak dunia ini. Demikian magsyukur do isab si kaam kemon kita bi masing-masing kita bagi jumu pakale paeseb iene risalah panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in iya taraku Allah subhanahu wa ta'ala masapin sa Quran duk dampurna in ala masalinna minjari hatu tayo do tabi fiyesimana nito ipalabay du isa atelu ika-4 ni hadis amban arba'unan nawawi. الحديث الرابع نقنأته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Menjadi pulang maglabi taswisui atawakan ta'aka wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal taswisui ini hadis ini serta makabisaya haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq sinuisuihan kami pa inni we panghu we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq in iya pa inni as-sadiq ga bakas tatauhannu atau ga bakas katauhannu in iya bakas muting kamundang kaliki ne sampai taraak sampai pa inni sampai pagnaminin ga bakas kaulahihan deh ga bakas niat puting ne tuju manusia dami labinen tuju Allah subhanahu wa ta'ala al-masduq in inakanin gaya bakas muting nan sininen pa Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah sabennal pa inne dambua amban kaam yujma' tatipun atau tarambua tatipun beh bangkanat tinipun khalquhu ia pamapanjariyahin inna ahadakum yujma'u khalquhu sabennal pa inne dambu amban kaam tatipun pamapanjariyahin fi batni ummihi dialem betteng inakni 40 yawman nutfah 40 lew nutfah nan si ininen yene mani lelaru dende benda pa Rasulullahin dambu amban kaam tatipun pa inne pamapanjariyahin dia lembeteng ay inane 40 lew nutfah nan si ininen tas si maana hadisin ya pa inne wa dhalika anna al-insana idha ata ahlahu fa hadha al-ma'u mutafarriq yujma' al-mutafarriq ano ini be ben bohe papisat aja magtuy sa mihaan yujma' at nan sininen ga netabetag bang sa ingge sumagawa
tatipun pa inne in pamapanjari ka amin dia lembeteng ina di 40 lew. Tatipun dan bulan do 10 lew. Atanin nutfah bohe yang manilay bohe dapat tak dobe nutfatan bohe dapat tak. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Puas amban 40 lew lay mag-inut-inut pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala alaqa. Ini pa inne laha magtibungkil. Dan bulan luk 10 lew ubos inurungan na isang additional dan bulan luk 10 lew may pinapanjari laha magtibungkil mag-inut-inut syai'an fa syai'a mag-imut-imut pinapanjari laha. Ini pa inne mudghah pa inne alaqa alaqa laha magtibungkil. Napianayin balay 2 bulan ni 20 lew agak pinyanyawate agak pinya tagna-tagna kita pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala bohe dapat tak 40 lew tegel nin dalam beteng inakte. Ikaruwe di pinapanjari na isab kewi na laha dapat tak lay pinapanjari laha dalam 40 lew tegel nin. Walhasil 2 bulan ni 20 lew balay 80 lew. Balay 80 lew 40 yawman mitla dalik. Thumma yakunu mudghatan mitla dalik. Amban 80 lew le atau 2 bulan 20 lew le pinapanjari na sa Allah subhanahu wa ta'ala mudghah. Mudghahin niya ni isine. Niya ni. Kasakitan ni isi laha ni sarta niya ni isine. Isine. Piene 2 bulan 20 lew plus 40 lew 3 bulan bale 4 bulan ni. 4 bulan ni pamapanjari kawin hatihanin kompleto ni keo. Kompleto ni keo. Kompleto ni bakas kompleto ni keo dalam beteng sensa. Gak penia nyawa. Gak penia. Dalam 4 bulan lagi gak penia nyawa no. Thumma yursalu ilaihil malak. Pag kompleto ni keo dalam 4 bulan lagi. Na thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Na pinabuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ini janin ini anak dalam beteng sa ini sarta din akne pinaanuhan ini pa ini nyawa pinasanginan nyawa ni. Walhasil dalam 40 lew lay bang kyo kompleto ni dalam 4 bulan lay niya ni nyawa no ellum ni kyo dalam beteng sa ino. Ellum ni kyo. Tagna-tagna dahu nutfah buhay na petak. Masyaallah. Aman buhay na petak do kyo. Bukyo adalah 40 lew tegel buhay sa kyo. Hininang ni Allah Ta'ala tegelan ni 40 lew alaqa laha magtibungkil. Buhay sa kyo hininang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala in additional na sa wene 40 lew mudghah. Ini pa inne niya ni isi. Amman laha niya ni isi mudghah. Mitla dhalik. Nah, kompleto ni 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Pinasanginan ni kyo nyawa. Dalam 4 bulan yan nyawa do dalam beteng sa iyo. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Nasarta yani in anulay malaikat ni tasoho ye nulat amban 4 perkala. Dinat ne sinulat bang ine kadarnun. Ati-anan dinat ne sinulat bang ine kadarnun dalam beteng sa inu. Dalam 4 bulan keo kinatauhan ni bang ine kadarnun. Bang dayahan ke keo, bang miskin ke keo, bang duwe andanun, kemon lai tasulat ni dinat ne sinulat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 40 lew dalam 4 bulan lagi dalam beteng sa inu. Sahih. Klaro. Tagna-tagna dinak sinulatin dinak anuin bikats birizqihi rizki inu bisan bigyan muspuran tu na ulat punya mga salita tasulat sikauhin mga sar rezeki inu damil yun do gayan palabi pagtakakan na meron damil yun niya pinapatay ni kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tauhid may bisa ka papuanten bi sibay kita ngimut pagkabang niya sa Obama, katak rezeki nung dangiburo. Bukay imut-imut no, ilusay no dalam pagkaralan mati kayo. Namang imut-imut no may edang bulan, natahak-tahak kayo mo nun. Kasi may kati pagsadakahin, pagkasadakahin, gayin makakulang pangharta no.
ano pe sa iyan. Bisan may kamuskuran, ben na siya pinay matatuhin sa kamali siya. Pagtipid din, pingit siya. Di ba yun siya? Magkadali kita magtipid, sumagawa si hinang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman magtipid, sampay si paggasto sila Allah subhanahu wa ta'ala, tinipirwebe. Ano ba yun sa iyan? Magtipid kayo hatanin, dumayin kayo na bulak, gabida. Dumayin kayo na bulak. Banghinang ko ay may magsigo, magsiyabo, mag-inuman, iyan, pinaing gasto yan. Sumagawa dumayin hinang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetopi, wa ajalihi duk ajal ni. Ini umulnin. Umul. Bangta sula. Umul nun silawihil mahfud. 60 tahun umul nun. Sa, niya na sinin question. Bang sa upama, pagge, at takdiru min Allah, wasabaw minan nas. Bang kyo sa upama, mati, kyo labihan ng manusia. Niya nga patay ka, tinimbak kyo. Buta sulat Allah subhanahu wa ta'ala umul nun 60 tahun. Mati, kyo dalam 30 tahun. Yene umul nun 30 tahun mataamban lay pagbayad ang malangin. Sika wallahu ta'ala a'lam. Napigyan na yung tasulat Allah subhanahu wa ta'ala dalam pamuel yung kiyo. Dalam dating sa ina kompleto ni kiyo. Gani niya kulang kabus no. Bangduy handahan nun. Gini tapatello. Wa amalihi duk hinangnen. Tag na rahu rizki nen. Duk ajal nen. Iya qadar nen. Wa amalihi duk hinangnen. Ubus wa syaqiyun aw sa'idun bangkanian ke kaeluman nen syaqi atihannen dalam kasusihan dua sanyang syaqi laat ke kaeluman nen aw sa'id atau hap parasahan nen pure tak bulak dunya ini nen 4 perkara ini nen andang ne ubus dalam 4 bulan pegawai dalam beteng sa ino talukis ni dalam wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam beteng sa ino yung rezeki no yan sibay kita gak dia gak tauhan ni arakala bangsa pugay na rawa arakala lawian ng mga milyonaryo ko bigay ka tauhan ko sumakawa andang na yan nabang kyo puspusan ni mag-usaha pa iron sampay kyo bahi sa isay no kyo taymaon hafta surat Allah subhanahu wa ta'ala sa niyaan sibay dia man arakala ta sulat Allah Ta'ala riziki kun sa niya ano gini pag trabaho lang ko ini dumay sa iyan gaya niya nga tauhan ni ilmu kayo iyan sibay pihano lawianin tendo fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum pada Rasulullah inna ahadakum sabenna lu isa pa ina dambuan ban kaam la ya'malu bi amali ahli jannah in iya lay pa ina nga hinang ye in hinang ne pakasikan ne surga hinang miya surga magpuase, magsambahayan, magjakat, magkemon hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un pagka iniilay maghinanghap, magpuase, magsadaka, maghaji, kemon hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un sa ingi sa tapit-tapit nin elet nin duk surga iniilay para makasig ni surga dira' sa isa dira'ay magbisi bahasa Arab ininin Dumay, daastain sa iyo. Dimeter. Dumain na meter, 1 meter, do dira. O ini nang dira ayo. Ini nang do. Ang buslang na bebe. Ang buslang helle na ini. Nasa iya tabi-tabi na makasig ng surga. Ini, bagyo maghinang ini ayen hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. In fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Sisayin ni tahinangnin kese maghinang amal karena Allah subhanahu wa ta'ala buye makahinang hinang ni hinang amban mi anarka fayadkhuluha makasikinarka innamal amalu bil khawatim pinayman Allah ta'ala hindu yene hinang nudang bulihin hinang makasikinarka ubus in iya lay sayin tahinang ni maghinang ni amal dehelu buya maghinang kalaatan andang ientaluki si Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab dehelu pe amban pamapanjari kao dalam beteng sa ino 500 tahun si lawil mahfud gape kyo taangan-angan sa isa mano kimmat painte ye
magpapanjari ka ulay, andang na yung tasulat ni Allah subhanahu wa ta'ala, magsayi-sayi, pekyo si Lawhil Mahfud, 500 tahun andang. 500 tahun. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Andang 500 tahun si Lawhil Mahfud. Pagya sa lahi kyo yung andang si Lawhil Mahfud, 500 tahun. Ga pekyo taangan-angan, asal binettengan, atau akan hininang sa inuruk sa mano, labihan din siya. Ga peyen. Nansi ini ng questionin, pinain, wah, sayang may pose kurel rulay. Wey, kumakasik narka. Iye, binistahin nansi, ini ano ne. Bang ubus ne dusene, kinasik duwe surga. Bang ubus ne dusene, iye hinukom makabayaran iye ne dalam narka lay, makasik ne surga. Allah Ta'ala alam bang piatus tahun, bang tahun dalam narka. Sumagawa bang hininang ne, ye kufri, magkumur ya tuju Allah subhanahu wa ta'ala, magsirik ya tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ini ya tak tapi dalam narka. Bisa ni sai. Tak tapi dalam narka. Itu abi? Tak tapi dalam narka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli an-nar. Demikian disampaikan Rasulullah ini. Dambua bella dambua amban kamian ngahinang ipa ini hinang nin amban me kakahinang anarka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sehingga in antara ni rukinarka le zira' duisab. Zira' say duisab. Zira' at ayun dante kang sa lamo ni dalam narka buin iya lay pa ini. Fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi ahli jannah fayadkhuluha. Buya pa ini makasik makahinang amban me kakahinang surga hinang kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala gana pagwerwe pinaasik ye, wallahu subhanahu wa ta'ala surga. Nan sining questionin, ahlut tauhid, niya pinay magkagad tuju Allah, mengalapal kalima la ilaha illallah. Inem, makasik surga iya tawagai, makasik surga. Ano makasik narka iya tawagai, makasik narka. Sumagawa, dumay ni tatap dalam narka. Dumay ni tatap dalam niya waktu ni makasik surga. Kung na tasabot katuanin, bang may pinasik surga, ya Allah pa inne. Apa in Allah Ta'ala siye. Bang may pinasik surga, isa imanin ko jajata. Iman ako jajatapong pa inne. Pa in Allah Ta'ala mararahin ni kikipa inne si kao. Okay, udah buhay pun ko surga nun ko jajadun niya ininen. Imanin ko jajatapong surga nun ko jajadun niya. Allahu Akbar. Masaya. Naus mga magsirik ishab. Nansi ninen mga magsirik. Gania waktu ni makasik surga. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Labang malikan din mga magtawat, makasik ke surga. Enggak ay. Arakala bisan tayo magmasiat. Bang lumain dupatot si kao so ipapatay no. Arakala iyat umul ni matalagbilay, makahinangihap magtawat problemahin lai. Lumain ke pen Rasulullahin atadruna malil muflis. Katauhan bikip ini bang sine ini ama bang krapin. Napa may sahabat ini ama bang krapin mga nautani. Napa ina Rasulullah dumain ini amban may ipun ko pa ini tek kasi leo kiyama. Jaa bi salati usyami bi sadaqati. Kompleto may zakat ni tek kasi leo kiyama. Napag tek kasi ano in iya yan bakas ko kasuknaan ni. In iya yan bakas pagwa lahat ni ko. In iya yan iya makamatay akuhin. Ito ang kemo ni kahapan na sampay sa inge mian ubus matalagpihin pinapinday ni kalatan bakas kasuknaan ni bakas tamatay ni bakas mapagwalahan ni bakas taanda na ni pinaganti pili nabang ni matalagpi ubus ni kahapan ni pinailarukan ni pagdalim narka kay Allah subhanahu wa ta'ala manil mufli iya pinaia mo bangkrapin bagyo bangkrap siya laudon niya bang niya waktu ni makatawang kau bang lain niya at turun na manil muflis hadis yan manunjukin isang tuo si ini pakanulay napagya bang tek kayan si ano tek kapilan si ano kasuknaan niko tek kasi ano kalimutan niko tek kasi ano pagwain na lahakon tek kasi ano taan niya ko tek kasi ano iya makamatay akuhin na ni do kahapan min kemon bang ubos ni kahapan nay mapagantiin ni kalatan sawe ni ilarukan ni pagdalim narka iyan pinayan ako bang krapin nyape saya na nan sini nen de mian amban pe boy dapat tak 40 leo ke dalam
Beting sa ino. Ubos ikarwe. Iye. Well, leo. Laha. Ubos. Niyan. Ubos ika tinambahan sa mga patwel, leo. Ubos din kung pamudgan buwan pinabuhan nyawa. Na atiyan din mga model 4 bulan kayo. Hindi nyawa doon beting sa ino. Duk andang ni tasulat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Rijigi nun, kadar nun, kailuman nun, bagong kailuman nun tawagai. Na buwan wag kayo maghinang kahapan nan si ininen ubos. Sampai kayo napusan niyo. Kini, maafun ni. Insyaallah, filos. Insyaallah. Assalamualaikum. Wala.